Šantić opet, evo dolazi Šimić, hoho, ti momci, ti su momci izgubljeni u prijevodu, pa trčite, evo i faula, Kočić, ubacuje, Šorgić, bravo Gorane, poput Josipa Štekaca, poletio znako sa Stantić se obrušio kao kamikaza. Evo sada Kalauz fino za kraj ostavlja Zelentroviću, fina lopta, Šorgić je sam, bravo Šorgiću, kralju nogometa, Albatros se visoko leti, zakucava tu loptu. Neko kralja kraj se okreće, centar šut, Šorgić, meni majko moja, kako je to blizu bilo. Ko će prihvatiti, evo sada Šorgić, minijatura Stipkišić pada kao bitno jedno pokošen od te minijature lopte na kraj, Tome, evo naše kapetane ulazi u kada, prosto neće zavrnuti, roli Tokaća, druga brani Galetri Šorgić, gol, dragi gledatelji, poput profesora medicine Stokateća, savršena figura nogometnog Herkulesa, Gorane, sve nas usrećuje. Dobar večer, poštovani gledatelji iz studija 9 izuzetno.com. Večeras mi je iznimna čast ugostiti prvo velikog čovjeka pod broj 1, a pod broj 2 igrača jednog vrhunskog top playera, šta reći više nego Goran Šorgić. Dobar večer, drago mi je biti u vašoj emisiji. Dragi Gorane, drago mi je što si došao k nama, evo ugostiti nas u naš novi studio izuzetno.com. Pa evo za početak, nadam se da se ugodno osjećaš, namo reći ono ko kod kuće. Interesira me, evo ovako, za početak imamo jedno pitance. U čemu je tajna izvrsne ove sezone koja je započela i završila izvrsno? Tajna izvrsne sezone. Tajna izvrsne sezone je bila najviše u odricanju, jel? Mi igrači smo se odlučili odreći svega što je bilo nebitno u našim životima, jeli, obitelji, djevojaka, škole, fakulteta, da bi postigli naš cilj, a to je bilo osvajanje prve županijske lige, jer ipak je to nešto što je nama najbitnije u našem životu. Evo drugo pitanje, čisto me interesira proslava naslova. Kako ste proslavili naslov? Mi smo bili djelomično na toj proslavi. Kad se kamera ugasila, što se događalo iza kamera? Čisto ovako informativno. Mislim, tu noć je bila totalna ludnica, otišli smo u starački dom proslaviti to sa našim navijačima koji nas prate već dugi niz godina, ne znam, 50-60 godina. Bilo je ludo, zabavili smo se, fantastično je bilo, ali noć nije lijepo završila jer nažalost dva naša navijača su preminula tu noć. Evo treće pitanje, kako krenuli smo redom, pa čisto me interesira tko je najviše utjecao od igrača na vas. Ja imam jednu malu zaguretnu, krijem je, nadam se da će to biti pitanje, to jest pitanje odgovoriti na moj odgovor, a odgovor se krije u meni. Tko je utjecao najviše na vas? Od mojih suigrača, ko je najviše utjecao na mene? Definitivno Hari Zelentrović, jer on je meni jednom čak i rekao osobno da je njegova traka s kojom on čak i spava, iako mu, ja vjerujem, njegovoj supruzi se to ne sviđa, ta ideja. Rekao da je ta njegova traka, njegov u stvari talisman, a moji golovi na terenu njega inspiriraju iz dana u dan i on je sretan zbog mojih postignuća. Evo fine situacije, Zelentrović, kako valja, Bubalo je ostao okamenjen, Kamenko, vaše veličanstvo, Zelentrović potpiše savršeni zgoditak u suprotnu stranu. Četvrto pitanje, ovako malo meni čisto dosadno, nadam se da će gledatelje s malih ekrana zanimati. Najtrener? Pa trenirala me dosta. Dosta sam trenera imao u život, dosta sam ih promijenio, ali definitivno najtrener je Dubo Soko. To je trener koji mi je ukazao povjerenje kad je trebalo i dao mi je slobodu kretanja terenom, slobodu letenja zrakom, što je jako bitno. I dao mi nadimak koji se meni osobno jako sviđa, a to je Galeb Jonathan.
da letim, da zabijam i da se, tako reći, postavim na svaku nepravdu na terenu, kojih je bilo poprilično u prošloj sezoni. Evo jedan podatak koji su izvukli iz kuloara, to jest bolje, priča se da je Dubo Sokol trebao zameniti velikoga trenera Manchester Uniteda, Alexa Fergusona. Da li je to istina? Znam, Alex Ferguson je napuštao klubu Manchester United, odlazi u mirovinu i kad smo mi iz kluba čuli da je Dubo mogući nasljednik Alexa Fergusona, eto možda ne bi smio reći, ali Lukša Cvitanović jedno popili smo malo, zagrlio me i plakao mi je jedno 20 minuta da on ne želi da Dubo otiđe iz kluba, da on ne želi da Dubo preuzme Manchester United jer je istina. Ja znam kako bi mi bez Duba. Dubo je ipak taj koji nas drži na okupu. On je nama u stvari otac, on je nama drugi otac i Dubo je ipak odlučio ostati s nama i reći ne tim milionima, tim zvijezdama, Bruniju, Van Persiju, da ne nabrajam dalje, i odlučio ostati s nama u Dubrovniku i nadam se da ćemo moći ponoviti uspjeh iz prošle sezone. Skočili smo u vremeplov, pa evo malo da odvrtimo te slike, Dwight York, Bokšić, Šuker. Koji je vama ponajbolji igrač, s kime ste igrali? Evo, čisto. Najbolji s kojim sam igrao? Pa, izdvojio bi Denisa Kočića. Denis Kočić je igrač fantastične tehnike, koji me jednostavno iz utakmicu pronalazio u trepavicu i mogu reći da je on jedan od najzaslužnijih što sam bio prošlu sezonu prije Stilac lige i nadam se da ćemo moći to jedan dan vratiti na nogomet na terenu. Zalet! Gol! Bravo Kočiću! Ne treba nama jer je Steratska, imamo Koća, svaka čast koja golčina Kočića! Bravo, sve pohvale! Ta dva igrača treba dizati na pijedestal, Šorgić i Kočić, svaka vam čast momci! Evo sada jedno pitanje, sportsko. Atmosfera u svlačionici, ona je sigurno, mogao bi reći ovako misleći o tome svemu, jako dobra. Po meni, pobjednički niz je tu. Recite vi iz prve ruke. Atmosfera u ekipi je fantastična, što da ti kažem. Na treninzima smo svi, na putovanjima smo svi, pa tu je naravno i naš duhovni vođa Ivan Tomšić, koji, ako nekom od igrača nešto treba, to nije bitno, je li to mobitel, je li to nova trenerka, je li to tene, je li to rebe, nije bitno. Tomšić će to osigurati. I čak i ako je neko u školi od ovih, imamo i mladih igrača koji idu u srednju školu, pa ima igrača što su na faksu, je li? I neko od njih ako zapne, zove se Toma, Tomšić odmah zove profesora, profesoricu, situacija se smiri. I ako treba kome pomoći, to recimo Toma je bog za njemački, za talijanski, za engleski, za japanski jezik. Tako da uvjeti su fantastični, zahvaljujući Ivanu Tomšiću. Nama svima znana vruća tema stanovi. Zna se ko sve dobija stanove. Da li vas to, ajmo reći malo, ne nervira, rekli bismo, malo kao, da li vas to dira, da li vas to provocira lagano, uzurpira, da li malo lupa srce u takvom trenutku? Vi ste ipak jedna renomirana, kultna ličnost, vrh nogometa, crna mamba, šta reći dalje, pa evo da vam riječ. Mi svi znamo da ovaj grad nije grad jednog sporta. Mislim, nije vaterpolo sve u ovom gradu, jel? Jer na kraju krajeva ti sport gdje se osvajanje Lige prvaka slavi u pola i gdje se dres nosi na glavi. Molim vas, smirite se, gospodine. Da se smiri. Dobro, mislim, mogu sad smiri, ali situacija ne ide nabolje, jel? Mislim, jel, dijele se stanovi šakom i kapom, mi smo osvojili prvenstvo. Što su oni napravili? Smirite se, Šorgiću. Koga se smiri? Da se smiri! Gorane. Dobro, smiri se, ispričavam se. Uzmite par minuta predaha. Evo primjer, recimo u subotu Sebastian Ingrosso.
je bio Revelina, a jedan od mojih suigrača nije imao za kartu koja je bila samo 150 kuna, a i pića su u Revelinu naravno dostupna za sve, jel, mislim, šta je 150 kuna za što ko? Mislim da ima i drugih klubova i drugih igrača koji zaslužuju da im se dodijeli stan od grada, a sad ne znam, vidjet ćemo šta će budućnost donijeti, ali ja vjerujem što je više jugaša i igrača iz juga, da će to biti više stanova za njih, nažalost. Dok su neki naši igrači socijalni problemi, dok se jede po pučkim kuhinjama, mislim da to neće ići dobro. Ali, drago mi da si mi postavio to pitanje, Boris, drago mi. Hvala ti. Slava inače mijenja čovjeka. Da li je vas promijenila? Što je utjecalo to jest mnogobrojni nastupi, zgodici, ipak, zašto vas to pitam, općenito sportaši kad dođu na jednu visoku letvicu, to su roba 30 godina, tu je najveći uspon. Svi igrači valjda postižu neke iznimne rezultate, pa eto čisto iz kurtoazije nudimo pitanje. Mene, Slava, da li me promijenila? Da, istina je da Slava zna promijeniti čovjeka, ali ja sam sreća tu imao prijatelja, mog suigrača dragoga, Lukšu Citanovića, koji je mene savjetovao po tom pitanju kad su me krenuli golovi. Savjetovao mi je da jednostavno budem svoj i da se prestane javljati ljudima kojima sam se svaki dan javljao. Kako to već biva, kako se sve to popratilo, interesira me medijski, gradonačelnik, župan, evo ovako samo u par rečenica. Pa mogu reći iznenađujuće dobro. Po gradu nas zaustavlja ljudi, čestitaju, presretni su što smo osvojili prvenstvo opet. Evo, nedavno me zaustavio jedan čovjek na Stradunu i rekao da je njegov najdraži moment u životu naša pobjeda u Orebiću 3-2, da mu je to bio sretniji moment u životu nego kad je dobio sina nakon 3-4. Tako da, eto, što se tiče građana, nevjerojatno, eto, stvarno iznenađen sam. Gradonačelnik, ja vjerujem da ima previše posla što se sad događa oko Srđa, što se događa općenito. Gradonačelnik stvarno ne zna što se događa. Županija, ja mislim da nas županija obožava. Županija nam ne dopušta da napustimo županijsku ligu i što se tiče njih, ja mislim da je županija postoji radi ovog kluba. Evo sljedeće, čisto me interesira, mladi koji recimo mogu se u vas ugledati kao jednog vrhunskog sportaša, što bi poručili njima, čisto je ovako kao jedan top igrač, čisto da djeca krenu nekim sportskim, pozitivnim koracima, stepenicu po stepenicu, ne znam, evo, interesira me što bi rekli o tome. Šta bi preporučio mladim igračima da dođu na moj nivo? Preporučio bi im da budu svoji, da treniraju naporno i da gledaju svoje uzore i svoje idole, jer ja sam imao jednu veliku sreću da otac mog suigrača, bio je poznat po nadimku Pelješka strijela, je igrao 10 godina u primeri u španjolskoj ligi i jednostavno sam obožavao tog čovjeka, nižeg rasta, brkovi, opasan centarfor bio, mogu igrati sve pozicije, desno krilo centarfora i drago mi je što njegov sin igra sa mnom i što uvijek mogu doći na neki savjet i tako. Da li je istina da su vašeg idola Pelješku strelu zvali da dođe trenirati Celtu iz Viga? Čisto ovako, može. Da, istina je da su Pelješku strelu zvali da dođe trenirati Celtu Vigo, ali s obzirom na događaje iz prošlosti koji su se dogodile Strijeli dok je igrao za Betis. Čini mi se 78. ili 9. zadnje kolo, Celta Vigo protiv Betisa. Betisu ne trebaju bodovi, Betis je sigurno opstanak 7. i 8. su, ne znam. Celta Vigo treba je bod da ostane u ligi, jel?
I oni su zvali i molili su, molim vas, nemojte, da barem bod ostanemo u ligi, jeli? Ali svi su igrači pristali na to, osim Pelješke Strijele koji je uvijek bio daleko najambiciozniji. U toj utakmici Celta Vigo je izgubila 4-2, Pelješka Strijela je zabio 4 gola. Navijačima iz Celte se to nije sviđalo niti malo. Molotovim koktelima su zasuli kuću, kuća je počela goriti, ali srećom Pelješka Strijela je par godina prije kupio mastifa, bijelog mastifa, prekrasan je bio. I on ih je na vrijeme obavijestio da kuća gori. I tako da se uspjeli spasiti gore katastrofe. Izvukli su živu glavu. I to je nešto što Pelješka Strijela nikad neće zaboraviti. Još uvijek mu žena opečena, ovako cijela ruka je opečena od tog, jer je spašavala djecu, jel? To je nešto što Pelješka Strijela nikad neće zaboraviti ni oprostiti. I oni su poslije toga, meni govori, bili toliko drski da ga zovu za trenera. Ne. Hvala ti, Gorane, još jedanput što si bio naš gost. Hvala vama što ste me zvali u vašu emisiju, uvijek mi je drago odazvati se pozivu u izuzetno.com. Bilo je to sve, dragi gledatelji, od nas iz studija 9 izuzetno.com. Meni je bila čast još jedanput ugostiti Gorana Šorgića. Veliko zadovoljstvo i vas što ste nas gledali iza malih ekrana. Do idućeg susreta, laka noć.